Pemirsa sesampunin naon tedun pengarga daging ayam sane makin saya nincap kantos 3 tali rupiah a kilogram. Punika taler ring pengarga daging bawi sampun nincap kantos 7 tali rupiah a kilogram. Ring Pasar Badung Silitunggil pedagang daging ayam, Gusti Ayu Suhaini Mausang, sedurungyane pengarga daging ayam nanen selai kantos 10 tali rupiah a kilogram, nanging kejantedang pasokan daging ayam kantun tek-tek. Gusti Ayu Mausang pengabdin krame antuk daging ayam kantun sepi. Perindikan inucap talar kebausang oleh pedagang daging bawi Ibu Iwan. Penincapan daging bawi talar sampun memargi dawak mekatah wukune lintang. Rauh mangken pengarga daging bawi sampun nincap ring 7 tali rupiah a kilogram. Sedurungyane antuk pengarga normal, daging bawi 55 tali rupiah kantos 6 tali rupiah a kilogram. Dawak kelimaknyane gerubuk ring ternak bawi ngawinang pengarga bawi polena dunang. Nanging ring abulan ungkuran, pengarga nincap dados 7 tali rupiah a kilogram. Rauh mangken Ibu Iwan wanta side motong kali ukut bawi araina. Tios yening sayang sedurung pandemi side motong kantos dase ukut araina. Tiosan punika anuten data pengarga pasar saking Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, penincapan pengarga daging ayam ngelimbak ring pasar Kota Denpasar. Rata-rata pengarga daging ayam kantos 3 tali rupiah kantos 3 siki rupiah a kilogram. Bisnis Bali nguningayang.